Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. Alenen nabas neuni asome keng'alale ng'olyon kele koitet nebo betutab konom noton kekuren Pentecost kinomen ano. Amun mi koitet konyil oeng. Mi koitet ne kou neboisien Parisaik ko inomen karonetab Sabato nebo igorto nebo makatinik chemokinde merek. Komi koitet age nebo tisik koite en karonetab Sabato nebo wikit neibutyin wikit nebo makatinik chemokinde merek. Asome keker tugul sikenai kora kele kiite kong'eten ano. Amun tuguk chebo Bible komonyolu ketokyin. Otokotin missing, kainenyun ko Kirui Andrew, abunu Soko en Narok South. Ngesoman en kitabutab atebetab Lawi kenyoru akobo betusiek chekiking'at asoman sikobit aror. Mwoe kole aking'ololchi kamuktaindet netoron Musa kolenji, neking'ololen en kamuktaindet kong'ololchi Musa, mwochin biikab Israel ilenji igorwekab kamuktaindet netoror chekiking'at kele omwaite koik kayumosiekabgei chetobonotin, choton igorwekyuk chekiking'at. En yu kotogu kele nekiyokto Musa kong'ololchi lagokab Israel konamgei ak igorwek kotogu kele kamuktaindet ako kamwa kole igorwekab kamuktaindet ak kole kora igorwekyuk chekiking'at. Togu kele igorwechu kikisir en Bible kobo kamuktaindet. Kamwa mara mbili en koitetab oeng. En somok kole kiyoe boisiet betusiek 6 ako betutab tisab ko Sabato nekimung'en kayumetabgei neitabanat. Sabato ko boisienyin ko kayumetabgei neitabanat ak kole amoyoe boisio age tugul noton ko Sabato en kamuktaindet netoror. Kotogu Sabato kora ko mobo biik, kale bo kamuktaindet netoror ak kolany en yani kokong'ote biik en meng'otosiekwak tugul. Akotestai en ang'wan kole chu igorwekab kamuktaindet netoror. Yoche kenai kora chu igorwekab ng'o? Kamuktaindet netoror chekiking'at. Koik ne? Koik kayumosiekabgei chetobonotin. Koik kong'et biik koyumgei lakini igorto kobo ng'o? Kobo kamuktaindet che omwoitoi en betusiekchwak chekiking'at. Ako kotogu kora betusiechuton ko betusiek chenin chekikong'at kamuktaindet. Amun kamwa en kingereza kole in their seasons. Neng'ote ko kamuktaindet, igorwek choton kobo kamuktaindet lakini biik kemokyin koyai ne? Kayumosiekabgei chetobonotin. En mut kole en betutab 14 nebo arawet nebo tai en koskolen ko Pascha nebo kamuktaindet netoror. Among'u ale kikose ele ng'ololdo sirutik chekitupche, mwoe kole Pascha nebo ng'o? Nebo kamuktaindet, mobo biik lakini cheking'ote ko biik. Kotestai en 6 kole eku igorto nebo makatinik chemokinde mermerek en ng'o? En kamuktaindet netoror. En nou en betutab 15 nebo arawanoton oame makatinik chemokinde mermerek betusiek 7. Among'u ale kikuitosi ele ng'ololdo sirutik cheng'olole betut kobo kamuktaindet, cheking'ote kosib koyai kayumetabgei ko biik. Cheking'ote koam makatinik chemokinde mermerek ko ng'o? Ko biik. Lakini neng'ote ko kamuktaindet. Nebo betunoton ko ng'o? Ko kamuktaindet. En tisab kole iku kayumetabgei neitabanat en betut nebo tai. Konome igorto nebo makatinik chemokinde mermerek konyolu keyai kayumetabgei neitabanat amatoyai boisie age tugul nebo keng'at kora biik kamuktaindet kole manyolu keyai boisiet. Now en 8 kole ak kokoite kokochinet nebune maat nekikochin kamuktaindet netoror en betusiek 7. Ak kole kora iku kayumetabgei neitabanat en betut nebo tisab amatoyai boisie age tugul nebo otwoknot en betunoton. Ako yon chekitupche kotogu kenai kele betusiek chubo igorwek kobo kamuktaindet kong'ote biik ele komwaita. Ngunon ko boisietab biik komwaita kole raini ko betut nekile. Ak kong'at biik kora kole keyai kayumetabgei neitabanat. Kokanyokomwa en 8 ko ki tisik. Kokochinoik ko kimokokoitoo chitugul, kikoitoo tisik ko kikoitoo tisik any kokochinoik chebune maat en betusiek 7. Now en 9 kole ak king'ololchi kamuktaindet netoror Musa kolenji ne? Mwochin biikab Israel ilenji yeoit emet neakonok ak okesisi en oloton, en yoton anyun oipchi tisindet beek che ne? Che tongoanik chebo kesisieng'wong.
Nguno togu ng'atutiet nekaking'at Israel kele obokesisye en emet nokonok ko yekikes beek chebo mbar, ki beek chu ng'ololen koindigen ko tongwanik, beek chekisib kekes en emetab Israel. Baka raini kenyitab 2023 ko beek chetai chesib komong'u ko beek chebo rurutik chekikuren barley, ko kole kikoito, kole keipchin tisindet beek che tongwanik chebo kesisiet en 11 kole kongoi anyun inendet beek choton en taitab Kamuktaindet netoror sikobit ketach akobo okwek, ongoi tisindet choton en betut nebo oeng kokakobata Sabato. Kainam any ng'olyondoni kaking'ololen koi kainam en yu kenai kele kiipchin tisindet beek chebo sairik che tongwanik sikong'et tisindet kokoito kole kongoi ko kokanapta koba barak wave en Kingereza kole sikobit ketach akobo biik akole ikoito tisindet beek choton ongoi tisindet choton en betut nebo oeng kokakobata Sabato. Mwa Kingereza kole on the morrow after the Sabbath the priest shall wave it. Ngunon yoche kenai kele Sabato ainon neng'ololen yu amun yoton elenyokomwoe cheng'wan kole lekiite betutab Pentecost nebo tokyinetabgei nebo kanetisioni kole ak en betunoton ongoi beek okoite anyun meng'et nelekwom nemosire kenyit agenge koik kokochinet nekibelen nebo Kamuktaindet netoror. Nguno kamwa en yu kole ongoi, nguno boisioni yoe tisindet koyoe kwa niaba ya watu, yoe nekoto biik, ko biik kakokoito biik kokochinet kobokokoito tisindet koyoe neko biik, nguno mo biik cheikoito, imuch kole chito age akamwa en yu kole biik ongoi tisindet neyoe nekoto biik. Akole any en 13 ak eku kokochinenyin nebo beek kiloinik, Bible nebo kasari koboisien kiloinik, nikibo tai koboisien tuguk chekibimonisien cheter. Nasoman kou nebo Bible nebo kasarwechu 2023 kong'olole nebo kole eku kokochinenyin nebo beek kiloinik 2 chebo beek cheng'ootin chetambulul chekakiburukto mwaita, kokochinet nebune maat kikochin Kamuktaindet netoror. Koek nyamtutiet ne anyiny ak eku kokochinenyin nekie divaik cheyome litayat agenge. Pimanutik chebo nguni chekiboisien Israel koterchin siker en Bible nekibo tai. Akotestai 14 kole any amatoam makatian anan beek chekakikel anan mesisiek akoi keib koit betuniton. Akoi olian, akoi oibu kokochinet nebo Kamuktaindet ng'ong. Niton ng'atutiet nebo koikeny en ibinwekwok tugul en meng'otosiekwok tugul. En 15 kole anyun oipchingei kong'eten betut nebo oeng. Betut nebo oeng en Kingereza kolelen kong'eten karonetab, from the morrow after the Sabbath. Oipchingei kong'eten betut nebo oeng kokakobata Sabato. Koboi betut nekioibu beek chebo kokochinet nekiongoi iku sabatoisiek 7 chenyitotin. Akonde sait 16 kole oit betusiek 50 akoi betut nebo oeng kokakobata Sabato nebo 7 akokochi Kamuktaindet netoror kokochinet nelel. En yono chekitupche kokakekas akobo betusiek cheking'at Kamuktaindet kokonam kakoitet nebo betut nebo Pentecost ko betusiek cheyoche kekuyen ko ichechu. Netai kenai kele ki Pasaka ko kiau, nebo oeng ko kiinome au igorto nebo makatinik chemakinde mermerek, ko en yon kenoe sabatoisiek chemiten siketeben any kele Sabato ainon nekiboisien kecheng'e karonenyin sikiit betutab Pentecost so keker kou ni. Ko en kenyit nebo 2023 ko Pasaka kokaibutyi arawetab ang'wan ko en kalenda nombo kawaida ko tarikit 5. Kikichut en kasitab oeng lang'at, kingobek kasitab oeng bet kechut lang'at konam kasitab somok. Ngeker en Bible kiite betut koboi lang'at kou inisoman en taunet kurgetab 1 koitetab 5. Ko ngunon kasitab somok ko ki Pasaka. Ko kinome igorto nebo makatinik chemakinde mermerek en kasitab ang'wan ko en Bible calendar ko ki betutab 15 ko ki en kalenda nombo Roman ko ki tarikit 6. Ko en koitetab Pentecost
koite grupit netai nebo Parisaik koite koboisie sabato ini kolelen karonenyi tomorrow after the Sabbath nebo igorto koiten betutab 16 ne en kalenda nombo Roman ko ki tarikit 7. Komiten kora sabato nebo wikit ne ki en kalenda nombo Roman ko ki tarikit 8 kolel arawet nekobo Aviv ko ki betutab 17. Ko tisik koite koboisie sabato ini nebo wikit kotogu kele kiiten en betutab 18 koboch kolel arawet ko ki en kalenda nombo Roman ko ki tarikit 9. Koyoche ngunon ketebenge kele rahisi ko ainon sabato nekiboisien ko ainon, ngwany neinome igorto anan nebo sabato nebo wikit nekoibutyi kotesetai igorto nebo makatinik chemakinemelmele amun igorto konome en yu akonyokotestai kot kobek en betut nebo 7 ko ki tarikit 12 en kalenda nombo Roman koboch kolel arawet ko ki betutab 21. Yuton lenyolu keken. Ko sikikuyen ng'alechuton chekitupche koyoche kikuyen mising atebetab lagok 23 koitetab 10, 11, 14 ak 15. Yoche aketyige yoton. Mwochin biikab Israel ilenji yoit emet kokesisye en oloton, en yoton anyun oipchi tisindet beek che tongwanik chebo kesisieng'ung. Yoche kenai kele tongwanichu ko rahisi kiiboru ne ako kiisuldaen au. Yoton le kiisulda ng'alekab tongwanichu kasir en 10 ko betunoton ne kikinome kiite amun kiiboru tongwanianani kit nekinyokosulda ko yekiisuldachi yoton ko betunoton. Amun kasir en 11 kole kongoi anyun lakonomchi barak wave inendet noton ko tisindet bechoton en tait nebo Kamuktaindet sikobit ketach akobo akwek ongoit tisindet choton en betut nebo oeng ko betut nebo oeng ko en karonetab en kasir en Kingereza kole tomorrow after the Sabbath choton en betut nebo oeng kokakobata sabato en karonetab sabato. Ngunon elemi ng'alek ko sabato ainon nekobo igorto ila sabato nebo wikit. Now en 14 ak 15 komwoe kole amatoam makatian anan beek chekakikel anan mesisiek akoi betuniton akoi oibu kokochinet nebo Kamuktaindeng'wong. Niton ng'atutiet nebo koikeny en ibinwekwok tugul en meng'otosiekwok tugul. Yoche kenai kele kokochinet koyoche kikoi Kamuktaindet. Ngwany ko ne nekiyaak any kosulda ng'alekab tongwanichu kakimwa en 10 yu, ne nekiyaak sikosulda nekikikochi Kamuktaindet akomwa en 10 kole manyolu kiam tugukab emet komakikoito, kitokyingei ne ng'alechu. En 15 kenyoru ng'alek chemwoe kole oityingei kong'eten betut nebo oeng, mwoe Kingereza kole tomorrow, kong'eten karonetab sabato koboi betut nekioibu beek chebo kokochinet nekiongoi iku sabatoisiek 7 chenyitotin. Keongoi ko kamwa ale kokochinet nekinomchin barak, mwoe Kingereza kole wave. Now kokamwa kole any kotestai en 16 kole oit betusiek 50 akoi betut nebo oeng kokakobata sabato nebo 7 akokochi Kamuktaindet kokochinet nelel nebo beek. Mwoe Kingereza kole even unto tomorrow kole akoi karonetab sabato nebo 7, tomorrow after the 7th Sabbath. Kotok kele betut nebo Pentecost ko betut koindounen betunoton bo Pentecost ko sabato nebo 7 kong'eten ngiit betusiek 50. Ko chekitupche awendi anyun yoche keken kele kiisulda au ng'alekab tongwanik kakisir en atebetab lagok 23 koitetab 10. Koyoche kenai kele betut nekiisulda ng'alekab tongwanik choton ko betunoton nekikinome kiite sikinyokeker kora tuguk alak cheiboru betunoton. Ongebe kecheng kele kiisuldaen au. En konetisiet nekokaboru akobo tongwanik kotogu kele tongwanik chekikikoito kotesetai igorto nebo makatinik chemakinemelmelek ko kiiboru Yahshua Messiah. Koyoche keken anyun kele Yahshua Messiah ko kiisulda au koik inendet
tongwanik chekitab konomchi barak tisi chekeni en kitabushek chebo arorutiet nelel sikikuyo. Ngesoman en kitabutab Korintoek netai kurgetab 15 koitetab 20 kekose ng'olyot nemwoe kole yoton komwoe kole ako kiking'et anyun Mesia komong en chekibek tongwaniat nebo icheket cheruitos. Koibor chekitupche kotok kele Mesia ko kiik tongwaniat chebo icheket cheruitos en ng'etienyin. Akolen 23 ako chitugul en komostanyin Mesia ko tongwaniat yeibata ko ichek chebo Mesia en nyonunenyin. Ko kit nekoiborwech 20 ak 23 yon kotogu kele kiisulda koik Mesia tongwaniat en ng'etiet. Ko en yoniton any chekitupche kechekeni kele kiyaak ne kingakong'et Mesia amun koiborwech kole en ng'etiet. Koyoche keken kele kiyaak ne nekikikoito inendet en taitab kwanda sikeyotwech anyun rurutik chebo emet ongecheng. En kitabutab Johana kurgetab 20 kekose akobo ng'etiet nebo Mesia. Alen kesoman tugul sikekas kit nekiyaak. Asome alabaten mwoe kole kinyo kererit Maria Magdalena koron kokoirir emet en betut nebo tai nebo wikit ak koker koita kokakeisto en kererit iboru yon ng'etie. Ako kotok yoche kengen kele kikoirir emet en au en yu en betut nebo tai nebo wikit. Ma betut nebo tai nebo igorto yu, betut nebo tai nebo wikit. Ko len oeng kolabat kot koit ole mi Simon Petero ak noton balamaliet nekichome Yahshua inendet akolenji kokeib Mesia en kererit amakingen ole kokinde. Ko en somok kole koba anyun Simeon ak nin age balamaliet kotokyigei kererit kirwai twan kibagenge ak kilabat nin age balamaliet kondoindet Petero ak kisib koit kererit. En mut kole ak kingong'urur koker kererit koker ngoroikab katanet koitootin ako mawo orit. Kinyo anyun Simon Petero akine kosibu inendet akwo kererit orit akoker ngoroik chebo katanet koitootin. En tisab kole ako anget nekimiten metinyin ko kimakomi koboto ngoroik chebo katanet ako kimamanat inegen en oldo age. Kotestai kole kiwo orit akine noton balamaliet nekikasib koit kererit akiker ak koyan amun kitom konai sirutiet nekile ng'ete kokeny matin en chekibe. En taman kole koba gaa anyun kokeny choton bo balamaliet ako kitononi Maria en kererit sang korire ak yekitakorire kong'uru koker kererit. Taman ak oeng kole ak kiker malaikaisiek oeng chekilelach ngoroik kyik kotebien ng'wony age en olebo metit ak age en olebo kelyek en olekimi bortab Mesia. En taman ak somok kole ak kilenji bokoryondoni kalyan sirir kolenji amun kokeib Mesia nenyun amongen ole kokinde inendet. En taman ak ang'wan kole ak yekingokakomwa kounoton kowelelgei koker Yahshua kotononi amanai kole Yahshua noton. Taman ak mut kole kolenji Yahshua kobokoryondoni kalyan sirir icheng'e ng'o. En taman ak mut anyun mi ng'olyot neyoche ketebengei kele ng'olyot nomoche asoman yoton mwoe kole kiibwoti Maria kole ne kiibwoti kolen inendet ko ribindetab mbaret. Kingoker chepyosa nekikuren Maria Magdalena Mesia nekimi batenyin komanai kole inendet Mesia, kiibwoti kole ribindetab mbaret. Kait ng'alechu kobo ng'alekab kesisiet chebo mbaret. Kole kolenji kandoindoni ngokeib inendet en oli imwowon ole kende si oib inendet. Komwochi amanai kole ng'olole ak Mesia inendet. Kole kolenji Yahshua Maria komwa kainetab chepyosani Mesia. Kole kowelelgei akolenji en kutitab Ibranic Rabboni yekiwek kokile konetindet. En taman ak saba chekitupche nomoche keekun attentive kebit ine komie amun yuton le iboru ng'olyot nekiisulda. Okaso kingomoe konam chepyosa nekikuren Maria Magdalena Mesia kokanai kole inendet kolya. Taman ak saba
kolenji Yahshua amelian ametwan mwoe Ingereza kole touch me not matitinyon matitwan akomwa amune kole amun tomo tokosi oldab kwanda ako ui ole mi tupchosiekyuk akelenji atokosyini oldab baba ako baba neng'wong Elohim nenyun ako Elohim neng'wong. Ikose en yon chekitupche kele kingong'et Mesia en yu koirir emet ko kimakochamdaat ketwa inendet ko kakimwa amune koibor sirutik kole amun kitomo kotokosyi oldab kwanda. Tos ikose chekitupche ile kakerkeit ng'oliondonon ak chukokisomoni Atebetab lagok 23 koitab 14 yu kakimwa kele amatoam makatiat anan beek chekakikel anan mesisiek akoi betuniton akoi oibu kokochinet nebo kamuktoindeng'wong niton kele ng'otutiet nebo ikose ile Mesia kakong'et ko kimakochamdaat kechiny inendet kot kikoito kokochinet ako kakole yu akoi betuniton koyoche ngunon ketebengei kele betuniton kayoche kwo Mesia oldab kwanda sikinyokorus aketiny inendet ko au. Ainon betut nekakiyeten Johana kakiyet kele chepyosani Maria Magdalena ametwaa akele amun tomo tokosyi oldab kwanda. Koiborwech en agenge kokotok kele ki betutab tai kokairir emet kotogu kele ki betutab tai. Ngunon kotok en yuton kele yekiite Pentecost yekinome kiite kou yu kaboru en iyeuu ko kiite keboisien sabato ainon amun Mesia ko yu betutab tai nebo wikit yu ko yu moe kotokosta inendet oldab kwanda kole atokosyini ko betutab tai nebo wikit. Kakale Maria Magdalena en Johana 20:17 matitwan amun tomo atokoste yemoe kotokosta inendet korok oldab kwanda ko betutab tai nebo wikit. Kotogu kele sabato nekiiten karonetab sabato nebo wikit neibutyin kasarta nebo igorto nebo makatinik chemakinemenech. Kotogu netai kele kakosich 1 point koitet nebo tisik kisulda en yon. Konamgei ak koitet nebo Farisaik neboisien sabato nebo igorto ko kiite icheket ko en yu. Ngecheken kora chekitupche kit nebo kwong'et ngecheken ko igorwek chekibo kasarta nekibo Mesia kebore inendet ko kokerkeit ak chukobo kenyit nikobo 2023 kochop akine konetisyoni. Ki en Farisaik anyun ko kiiten kasitab mut ngebwa ng'alek chechoget. Ko en betuniton ko ki Mesia kokimiano en yuton kimi inendet meet kitomo kong'et kakimwa kele iku inendet tongwaniat en ng'etienyin nekakesoman Korintoik netai 15 koitetab 23. Ko Mesia en betuniton bo 16 kobochin kolel arawet ko kimi kirerit kitomo kong'et. Ko en tisik ko Mesia en betuni iite icheket ko kakong'et moche kotokosta oldab kwanda siketach kobo ichek. Inoe ile en yu Farisaik ko ikoito tongwanik komi Mesia kirerit maisulda en koitenywan ko kakoketyi kakosich en yu 1 point koitet nebo tisik. En yu kakesoman chekitupche Johana 20 koitab 17 kotogu kele machamdaat ketwa Mesia en yu amun tomo kotokosyi oldab kwanda. Amoche kora keker yekiarorundo Mathayo ne agenge en alamalienyin en saisiek tuten ko ne nekiyan kesoman Mathayo kora en yekisirta akobo ng'etiet ongesoman yoton. En Mathayo 28 kekose akobo ng'etiet ele amoche ngeba en koitetab 28 koitetab 7 komwoe kole komwoe malaikaisiek chepyosok kole akobe ochakte omwochi alamalienyin olenji kakong'et en chekibe. Kose ile ng'etiet ine nekomwoe Paulo kole kiik tongwaniat Yahshua en ng'etiet tongwaniat nebo icheket cheruitos komwoe kole obe ochakte akole kakong'et akokeru ndoano kowendi Galili okere inendet en oloton okose kora omwowok en sisit kole ak kibakochakta en kererit en koyweisyet ak boiboiyet neo kirwai koba komwochi alamalienyin. Kole ne en sisit kole akokero kituyen Yahshua ichek akolenji chapkei. Mi kit neomoche keker any chekitupche kora en yu
ongeibwatendi ongebit ine kamwa kole akobwa konam kelyekchik akolos inendet. Inikerchine ng'olyondoni ak yu kakisomoni nguni en yu kotinye rusa chepyosochu konam inendet akolos inendet. Lakini kan keker en kitabutab Johana 20:17 kokakinyoru ng'olyot nekauni. Kokakinyoru ng'olyot nekelen Maria Magdalena metwan amun tomo tokosyondab kwanda. Kotogu kele en saisiek chobo kokoirit emet kokamokochamdaat ketiny Mesia, lakini en saisiek alak kochamdaat ketiny inendet kou ye kaarorwech Elamalenjin Mathayo kole kobwa akonam kelyekchik akolos inendet. Ko amun kitogu kele saisiechu kotokosta inendet aketach en taitab kwanda akowech kokeny akonyokolos biik. Ko en yon chekitupche kotogu ng'alek chekimen chekoiborwech sirutik nekiyokto Johana kotok kele kingong'et Mesia kokimokochamdaat ketwai inendet. Soman iketyigei Johana 20:17. Kokamwa amune kole amun ki saisiek choton kokoirit emet en betutab tai nebo wikit ko kitomo kolyan, kitomo kotokosta oldab kwanda kou ye kitam konomchin tisindet tongwanik chebo sairik ratutiet. Kotogu kele kimokochamdaat Mesia kou en ng'atutiet. Ko kangekas kora mwoito nekiyokto Mathayo en Mathayo 28:9 komwoe kole en saisiek alak kotinye rusa chepyosochon konam inendet kelyekchik akolos inendet. Ikose en saisiek chon anyun ile kakosulda Yahshua ng'atutiet nekakimwochi Israel kelenji matotwa tugukab mbar kot oibu kokochinoniton. Bo maana chekitupche ngikuye ng'alechon. Kit anyun nebo maana chekitupche kikuye komie. Ng'atutiet agetugul nekakisir en Musa ko kitokyingei ng'o? Yahshua Mesia. Togu kele komuktoindet nekisoe kobo iman yenyo ng'atutiet agetugul akonyokosulda en kasarta nenoton. Ikose ng'atutiet nebo tongwanik kokamwoe Paulo en Korintoik netai 15:20-23 kole Mesia ko tongwaniat. Amoche anyun itebengei chitugul kotisibi kalenda nebo Parisaik neng'ololen tongwaniat ne Mesia kotokomi inendet kirerit amun koitet nebo Parisaik ko kiite ngunon en betut nekitomo kong'et Mesia kou Parisaik ko kikoito kokochinet en betut tos kimwoe kele Friday komi Mesia kirerit. Ko tisik kokoito kokakong'et inendet. Ng'o biik che kiborwech Mesia nebo iman. Iker chekitupche ile kot iite iboisien kalenda nebo Parisaik neng'ololen Mesia netokomi kirerit ko keeku chito nekirindoindetab Mesia. Koi konetisieng'ung motokyingei Mesia kobaten tokyingei Mesia nemeat kobaten nebo tisik koboru Mesia nekakong'et. Aketyinigei ng'olyonono chekitupche amun niton ko sobondab koikeny. Kot komi konetisiet agetugul neinete akobo ng'atutik, neinete akobo igorwek, lakini wendi igorwek choton kotokyingei Mesia nemeat komatokoik amdaetab logoiwek kobaten kakoik amdaetab kirindaetab Yahshua Mesia. Parisaik en nguni ko biik chekirindoi Mesia moyoni icheket, lakini kikochobwech icheket kalenda nenywanet sikonyokosib tupchosiek alak en naet. Asome chekitupche ale keker kora tuguk alak cheiboru kele Sabato neking'ololen en koitetab Pentecost ko Sabato nekikoibor tisik werikab Sadok. Asome keker en kit age kora. Joshua kurgetab 5 koitetab 10:11 sikekuyen kora kele ki betut ainon. Mwoe kole kitech biikab Israel emaisiekchwak kele kikuren Gilgal akoyai Paska koskoleng en betutab 14 nebo arawet en worengetab Jericho. Kawaida yo Paska ko betutab 14. En 11 kole ne? Joshua 5:11 kole ak en betunoton kiisibi Paska the morrow after the Passover. Kokilya lagokab Israel kiam biikab Israel kesutikab emet chebo kenyit, makatinik mokinde mermerek ak beek chekakikel. Kangesoman chekitupche en kitabutab Atebetab Lawik 23 koitetab 12 kolenji Israel amat oam makatian anan beek chekakikel anan mesisiek akoi betut niton akoi oibu kokochinet nebo kamuktoindet ng'wong ak kelen niton ng'atutiet nebo koikeny en ibinwekwok tugul.
Lakini ikose lagokab Israel ile kaam rurutikab imbar en betut neisibu Pasca noton ko betutab 15. Asomoni aketikei. Kole ak en betunoton kiisibi Pasca kokasir inei kole tomorrow after the Passover ko kiam biikab Israel kesutikab emet chebo kenyit, makatinik chemokinde mermerek ak beek chekakikel. Kaame lagokab Israel betut neisibu Pasca ko betutab 15 ikose ile kakoam tugukab imbar. En Parisaek ngunon kokonye kokoito kokochinet en yu sikeyotyi biik kwam rurutikab imbar, lakini ikose lagokab Israel ko kaam en betut neisibu Pasca en betut nebo 15 ko nee nekayaak? Ngunon kot kobo iman koitetab Parisaek kotot kemwoe kele kibut lagokab Israel ng'atutiet, lakini kingen kele kimakoyoni Joshua kobut Israel ng'atutiet amun kiboisien tamit netilil. Koyoche any kiarorun kele kiimuktagei ano kwam lagokab Israel kesutikab imbar en yu betutab 15 konome igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Komait betutab 16 aketyinigei neikoito Parisaek kokochinet sikeyotyi biik kwam rurutikab imbar. Kit nekikayaak chekitupche en kenyinoton yu kakisirwech en Joshua kurgat 5 koitab 11 ko kikoibutyi Pasaka Sabato nebo wikit. Ki betutab 14 ko kikoibutyi Sabato nebo wikit. Kolyan anyun? Ko ngonome igorto en betutab tai nebo wikit ko noton ko betutab tai nebo wikit kora ko karonetab Sabato kokoito tisindet kokochinet nekionkoi en sait 3 akeyotyi biik rusa kwam rurutikab emet. Kotogu kora noton amune nebo oeng neiboru kele koitetab tisik kobo iman, koitetab Parisaek kobo lembech. Kikere kit age kora chekitupche. Ngesoman en kitabutab ateptab Lawi 23 koitetab 15 kenyoru ng'alek cheu chu chekakesomoni kole oityingei kong'eten betut nebo oeng kokakobata Sabato, yani betut nebo kokakobata Sabato ko kakile karonetab Sabato, tomorrow after the Sabbath, ye yoton ko yekiisulda Mesia koik tongwaniat yekin kokakong'et inendet. Kole koboi betut nekioibu beek chebo kokochinet nekionkoi ibu sabatoisiek 7 chenyitotin. Yoche keunderline ng'olyondo kechut ng'olyo kole ibu sabatoisiek 7 chenyitotin. 7 Sabbaths shall be complete. Koyoche ketebengei chekitupche kele ano sabatoisiek alak 7 chenyitotin chemi kong'eten igorto nebo makatinik chemokinde mermerek kot koit Pentecost. Achon sabatoisiek alak chenyitotin 7 chemo sabatoisiek chebo wikit. Ongeker en yu. Kingen kele ko Pasca nekobo kenyini 2023 ko ki tarikit 5 en kalenda nombo Roman ko ki en kalenda nebo Bible ko ki betutab 14. Ko betutab kasitab ang'wan noton ko ki tarikit 6 en kalenda nombo Roman ko ki en Bible ko ki betutab 15 kobochin kolel arawet ko ki Sabato. Ki neu betutab 21 ko Sabato nebo oeng nebo igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Konamgei ak noniton miano sabatoisiek alak anyun kot koit 7 kobaten sabatoisiek chebo wikit. Keker kouni. Asome keboisien kalenda nombo kawaida sikikuyeno. Ki ko kenyit nebo 2023 ko ki Pasaka koibutyi kikichute lang'at en kasitab oeng tarikit 4 kotogu kele ki Pasaka ki kasitab somok tarikit 5. Now ko kiinome igortab makatinik chemokinde mermerek en tarikit 6 aboisien kalenda nombo Roman. Ko kinome ngunon ki Sabato tarikit 6 yeu Sabato. Ko Parisaek ngunon koite kokoito kokochinet en tarikit 7 en noton ko kasitab 5 ko kakotok kele ki tarikit neikoito Parisaek kotakomi Mesia kererit maisulda kou yekimokto Parisaek. Now kot keboisien any kele kecheng sabatoisiek 7 chenyitotin ko miano sabatoisiek alak? Ngunon Sabato ko ki tarikit 6 ak Sabato tarikit 12 kokesugei igorto nebo makatinik chemokinde mermerek sabatoisiek 2. Ane kamwa sirutik kole oit sabatoisiek 7 chenyitotin sioit betut nebo Pentecost. Ko en koitet neiite tisik ko ki Pasaka ko ki kasitab somok tarikit 5. Tarikit 6 ko ki Sabato nebo igorto nebo makatinik chemokinde mermerek komoboisien noniton. Tesetai igorto tarikit 7 tesetai igorto koit Sabato nebo wikit.
Kondabany DC koit en tarikit 9. Ko nguno kong'eten tarikit 9 ko Sabato netai ko tarikit 15, na Sabato nebo aeng ko tarikit 22, Sabato nebo somok tarikit 29, Sabato nebo ang'wan tarikit 6 en arawetab mut, Sabato nebo mut ko tarikit 13 arawetab mut, Sabato nebo 6 ko tarikit 20 arawetab mut, Sabato nebo tisab ko tarikit 27 arawetab mut, ko karonenyin ko betutab Pentecost, yoton kotun ko tarikit 28. Kotok kele kaisulda kora kalenda nebo tisiik sabatoisiek 7 chenyitotin, ko nebo Parisaek ko sabatoisiek 2 chebo igorto. Yoche ngunon Parisaek koaror komie sabatoisiek 7 chenyitotin. Parisaek ko en kawelwelet nebo logoiwek chemiach koyome komwa kole Sabato cheite ko wikisiek 7. Komomi en sirutik kekuren wikit ko Sabato koyoche keyai komung'et. Tos imunye Parisaek chuton en wikisiek 7? Maimunye. Kikere kora chekitupche kit age neiboru kele koitetab tisiik kobo iman. Ngunon togu kele en tisiik ko Pentecost ko tarikit 28, ko Parisaek ko Pentecost nenywan kotun ko tarikit 26. Ko kakeker en kanamenyin ko tarikit 26, ko kinome en tarikit 7 yekimi Yahshua kirerit. Kit nebo ang'wan chekitupche neiboru kele koitet nebo tisiik kobo iman ko koitet nebo Parisaek kobo lembech, ko ng'olyot nekinyoru en atebetab Lawi 23 koitetab 16. Soman chitugul. Mwoe kole oit betusiek 50 agoi betut nebo 2. Mwoe Kingereza kole agoi betut the morrow after the 7th Sabbath, yani kole koronetab Sabato nebo 7 agoi betut nebo 2 kokakobata Sabato nebo 7, ak kokochi kamuktaindet netoror kokochinet nelel nebo beek. Kokochinet ko nekikikoito en betutab Pentecost nekinyokoik kokochinet noton koyonik chebo Israel ak chebo bororiosiek. Ne netogu en yuton? Kotok kele betutab Pentecost ko betut nebo 2 yeibata Sabato nebo 7. Ker komie, ng'olyondoni ko ng'olyot nekatungoni. Mwoe kole agoi betut nebo 2 kokakobata Sabato nebo 7. Kamwa Kingereza kole unto the morrow after the 7th Sabbath. Kotok chekitupche non kele Pentecost ko betut nekoindounen Pentecost ko Sabato nebo 7. Ker chitugul yoniton, pastaek tugul o underline en yu. Kole after the 7th Sabbath. Kole agoi betut nebo 2 kokakobata Sabato nebo 7. Amoe keker en kalenda ini. En kalenda en koitet nebo Parisaek kotun kobutyin Pentecost tarikit 26 arawetab mut, ne en kalenda nebo Bible kekure Sivan 6 tarikit 6 arawetab 3, yani kore Sivan 6. Ngenai kele kasarta nebo Pasca ko arawet netai en Bible kibore Habib. Now tun kobutyin tarikit 26 ko tun yoton ko kasitab mut en koitet nebo Parisaek. Ko ele kamwaita yon kakesoman chekitupche atebetab Lawik 23 koitetab 16 ko kamwa aketyinige yoton. Kamwa kole agoi betut nebo 2 kokakobata Sabato nebo 7. Kole en Kingereza Pentecost ko the morrow after the 7th Sabbath. Pentecost ko koronetab Sabato nebo 7. Ko amun en kalenda nebo Parisaek ko tun ko Pentecost ko kasitab mut tarikit 26, ko tos kasitab mut ko koronetab Sabato, tos tun ko Sabato kasitab 4? Ma Sabato. Ngunon biik chelelen Pentecost ko tun ko kasitab mut konyolu kotun komun kora en kasitab 4 sikor kolelen is koronenyin ko Sabato nebo 7. Kou yekamwa Parisaek koyome kole Sabato kou kerge ak wikit, tos yoche komuny kora en wikit tugul any sikoik is ng'olyot Sabato. Kotok en yon kele koitetab Parisaek ko mobo iman. En Sabato nebo tisiik ko Pentecost ko tun ko tarikit 28, kang'ololen Pentecost nebo 2023, ko koronetab Sabato nebo 7 kou yekaoit tun ko Sabato nebo 7 kong'eten en tarikit 9 en kalenda nombo kawaida nombo Roman,
kotun ko sabato nebo tisab ko tarikit 27 ko tarikit 27 arawetab mut ko karonenyi kotun ko Pentecost tarikit 28. Ikere ile karonetab sabato nebo tisab ale kobo Parisaik kasitab mut ko komako sabato kasitab ang'wan. Amune nebo mut chekitupche neiboru kele koitetab Parisaek ko mobo iman ko ng'olyondoniton kora atebetab Lawi 23 koitetab 16 kamwa koloit betusiek 50. Kotok kele sikenyor Pentecost koyoche kiit. Ngecheken en igorwek alak komokiite kou Paska kiker kele betutab 14 yeinome igorto nebo makatinik chemokinde mermerek ko kong'eten betutab 15. Igorwek chon igo tugul ko kikiko betusiek kele betut nekile, lakini nebo Pentecost koyoche kiit. Ko en koitet kalenda nebo Parisaek ko kila kobutyin tarikit 6 arawetab Sivan arawetab mut kou en kenyini tarikit 26 arawetab mut en 2023. Ikere ile matilu kiy kiit is kotko ingen kila ile butyin tarikit 6 kou yon ibutyin Pasaka betutab 14 inoboisien Bible calendar ko kitilu ne kemwa kele oit. En igorwek tugul ko momiten igorto nekikimwa kele kiite. Ko kotko nyokeboisien formula nemokiite ne automatic ko tarikit betutab 6 en arawet nebo Sivan arawet nebo 3 en Bible calendar ko katilu ne kiit. Iboru noniton kele lembeita kalenda nebo Parisaek. Komoche asamaraisen chekitupche ng'alek chekarang'alalen. Netai kotogu kele koitet nekiite kobo betutab Pentecost kobo iman kalenda nebo tisik choton ko ki werikab Sadok kou yekikisir werikab Sadok ko kisir en Ezekiel 14:15 kotogu ko icheket chekingokobutyo Israel ko kitestai koyai tisainotet en oret nekararan. Ko kit neiboru kele Pentecost kiiten boisien sabato nebo wikit nebutyin kasarta nebo makatinik chemokinde mermerek koboru tuguchu. Netai king'et Yahshua kingobekundote sabato kou ngesoman en Mathayo 28:1 yani mokerchi Mesia akoi chito netai koker ko chepyosana kikuren Maria Magdalena kokairir emet en betutab tai nebo wikit. Ko amun ki Mesia ko ki tongwaniat nekakimwochi Israel kokoito en kasarta nebo makatinik chemokinde mermerek ko kiyoche nyokosulda Mesia ng'otutionoton. Momi ng'otutiet newendi kobet buch, kiyoche kosulda. Kotogu kele kingokaker chepyosanan Mesia ko kiboru konam inendet kole motitinyon amun tomatokoste oldab kwanda. Ko kingoit saisiek choton togu kele sait 3 ko kitokosta Yahshua akowek ko en Mathayo 28:9 kosich biik rusa konam inendet. Ko kisulda Mesia akobo ng'alekab tongwani choniton bo sairik kisulda en betutab tai nebo wikit. Kotore kounoniton. Ng'otutiet yekonyo kotokyigei Mesia ko matecheng chito ng'alek chechang, matecheng sirutik chechang. Kakosulda en Yahshua Mesia ne amdaenyon kotokyingei Yahshua Mesia. Point number 1. Point number 2 kit neboru kele sabato nebo wikit ko inicheken en kitabutab Joshua kurgetab mut koitetab 11 kotogu kele kiam lagokab Israel rurutikab imbar en betutab 15 nekibo kenyinoton. Ko en koitetab Parisaek ko kiyoche kokoito kokochinet en betutab 16 sikonam biik kwam any tugukab imbar. Ko kalyan sikwam lagokab Israel en betutab 15 amun kotok kele ki Pasaka nekibo kenyinoton ko kikoibutyi sabato nebo wikit ko ki betutab tai nebo wikit ko kinome igorto nebo makatinik chemokinde mermerek ko konome igorto ko karonenyin kora nebo sabato nekoisibi tisik. Kokoito tisindet kokochinet nebo sairik en sait 3 akosich lagokab Israel rusa kwam tugukab imbar en betutab tai nebo wikit nekokikoito kokochinet nebo sairik ako nekoinome igorto. Ko Parisaek kokonye koit tos Jumatatu sikokoito kokochinet. Ikere ile toitos. Amune nebo oeng non. Amune nebo somok ko kakimwa kele yoche kiit sabatoisiek 7 chenyitotin ele kakesoman atebetab Lawik kurgat 23 koitetab 16. Sabatoisiek 7 chenyitotin. Momi sabatoisiek alak 7 chenyitotin kong'eten kasarta nebo Pasaka, kasarta nebo igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Momi sabatoisiek alak 7
kobaten sabato chebo wikit. En Parisaek ko sabatoisiek oeng kityo chebo igorto, betab 15 ak betab 21 inyorchini alak any cheite tisab. Ko amun Parisaek ko biik tot ole kiplembechonik, kibore separatists, biik che ngemwa kele ongeyai kole komwoe opposite, kochob wikit any kole sabato ko wikit. Koribore iker kora moimunyen wikit. Kele sabat ko kokile betut nekimunye. Sabato la Shabbat ko makergei ak wikit. Wikit ngecheken en Ibranic kekuren Shabua. Okot en Strongs sitakeker en oldake Strongs ko wikit ko ng'olyot neter, Sabat ko ng'olyot neter. Ikere ile Parisaek ko biik cheibete biik. Ng'olyot nebo somok non. Ngesoman kora en atebetab Lawiik 23 16 ko kakimwoi biik kele oit. Ko Pentecost nebo Parisaek ko automatic tarikit 6 arawetab somok ko katilune kele oit. Ikere ile lembeita. Kit kora neiboru kele koitetab TC kobo iman ko kaibor sirutik kotok kele Pentecost ko betut neisibu sabato nebo tisab. Kotok kele omut nebo Pentecost ko kone ko sabato. Ko ano sabato age kobaten sabato nebo wikit mamiten. Ikere ile koitetab TC kobo iman. Alen awendi chekitupche ataren yon asome kityo ale sikobit ochungusan boisiek tugul ng'alechon kobo iman. Amun kot koik kayanet nemomiten en sirutik, kot koik kayanet nemonomegei ak ng'atutiet nekakikoi Musa, ko makimutyin biik somondoab koikeny. Asome ocheken missing kou boisiek chebo Jerusalem Seventh Church of God, kalenda non osibi ko ingecheken ak ocheken ine en kinet nebo iman. Kalenda non osibi kobo Parisaek, ma origin nenyinet ko TC. Ko en noton ko Mesia neiboru kalenda nebo Parisaek ko Mesia neking'et, iboru Mesia nemeyat. Ko yekiomdechi biik Mesia nemeyat chekitupche ko makimutyin biik somondoab koikeny. Okotokyin ine, taongen. Kwasome kora chekitupche chitugul kora kokait kasarta neyoche iwe chitugul kotikin sirutik ko inye. Kotitiengei kora amtoik cheisibi ng'alekab Parisaek kot koigu bahati mbaya komakinyor somondoab koikeny. Kongoi missing chekitupche sikoberurok Kamuktaindet yekitesetai kekine logoiwek chemiach. Kongoi missing.